Özü kichine ayıl hükümet, dotatsiyada turadi. Hükümetten qarız boyga turadi. Ölle korrupsiya, ölle korrupsiya. Ölle korrupsiya. Bir ayıl hükümet Malkananın nemesin jerini ele algan, eski Malkananın ordunu. Onu buzup, satıp, beton kışın. Hazır mazar bolup jatat bayağı jer. O 11 gektir. Oşonu men ayttım, 11 gektir jer. Muni götüңө tıkasınbı. Жашап Акташта, Акташ айыл өкмөтү. Барактыктар биз жаман кыйналдык, туугандар. Урматтуу президент, урматтуу төрага. Биз мына иштеп атабыз, микрофон. Ооба. Алысыраакпы. Барактыктар ошол Өзбекстан ичинде анкылап. 208 гектар жер ошо Өзбекстан ичинде анкылап болду. Анан 2014-жылга чейин коридор ачабыз, огулабыз, бугулабыз, бир жакшылык болор деп күтүп, баягы эми туулган жери да, баягы Өзбекстан ичинде болсо дагы туулган жери. Баягыны таштагысы келбей, бечара эл кыйналды. Туулган жерди таштап кетиш кыйын экен. Анан баары бир таштап чыгышка мажбур болду. 14-жылынан болбой калды. Пышырасын, эгесин жыя албай, алып чыгып сата албайсың. Ороп тикем тор менен ороп койгон. Иш жакка кыла албайсың. Анан тиргилик кыла албагандайын анан эл бияка чыкты. Биякта Сарголот айыл өкмөтүнүн жанында 5 үй деген адырдын ичине чыгып 14-жылдан анан үй салып, азыр бир 18-20 үй салды о жерге. Анан адырдын ичинде жашабайбыз деген Кашкаркыштакка, биягы Телман деген айылга, Кириптин айланаларына, ояка бияка конду. Эми эптеп жан сактады да. Өзбекстандын ичинен кийимин эле алып чыкты эл. Кийими болду, эч бала жок. Көтөрүп бир нерсени алып чыганга имканият жок. Бир 14-жылга чейин кичине пакталарыбызды алып чыгып сатып жүрдүк. Онан кийин чыгарбай койду. Сапсем теги чегара деген нерсе бол чегарада. Чегара жабылгандайын болду. Тиргилик бүттү да. Анан 8 жыл, ушу күнгө чейин 8 жыл адырдын ичинде каскалдырыг жедик. Алиги о жерде биздин үлүшүбүз жок, эч балабыз жок. Адырдын ичи улам бирөөнүн ээси да. Ээси бар о жердин да. Анан жөн эле жашайсың. Каскалдырып тутуп жеш керек. Эч бала жок. Тиригилик кылыш керекпи, бир нерсе кылыш керек. Ушинтип жашап келатабыз, урматтуу президент. Эми мынабы Акташтын тушуна баягы жерлер өтөт, ушундай болот дегенди угуп атабыз. Сүйүнүп атабыз биз. Сүйүнүп атабыз. Өкмөттүн кылып атканына, мамлекеттин барак үчүн кылып аткан ишине мен ошо элдин атынан башым дийем. Башым дийем. Элдин атынан. Бар болуп, башым дийем. Жакшы. Анан ал келгенче оягы болуп атабыз чегара. Айыл өкмөттөр коррупцияга баткан. Өзü kichine ayıl hükümet, dotatsiyada turadi. Hükümetten qarız boyga turadi. Ölle korrupsiya, ölle korrupsiya. Ölle korrupsiya. Bir ayıl hükümet Malkananın nemesin jerini ele algan, eski Malkananın ordunu. Onu buzup, satıp, beton kışın. Hazır mazar bolup jatat bayağı jer. O 11 gektir. Oşonu men ayttım, 11 gektir jer. Muni götüңө tıkasınbı. Abdülkerim ake boldu endi siz barını ayttınız. Elge ber, nerede jetim jesir var, toголок jetimler var, kolunda joktor var. Ber, oşolordan savap bolsun sana. Bir 50 000, 60 000'den akça versin, çöntөгүңө ölüp koyar. Desem yok, unabay. Mençik kızıl kitap. Hazır men ana. Peki vakit. Sizde açığı menen faydalanın. Ova. Ana gen prokurorga katты berdim hazır. Haligi jalgan toktomunan berdim. Haligi toktomdorda hamçı 5 adam kol koyuptu. 5-önün teң bayağı kolu özünükü emes. Haligi üstündeki 2 koldu bir adam koyuptur. Tagindagi 3 koldu bir adam koyuptur. Onu görünüp ele turat fiktivni dokument. Toktom, ayıl hökümetin toktomun fiktivni kılıp atышат bular. Korkpayt iş nerseden. Zakondan da korkpayt korrupsiya.
pul bolsa boldu, akta bolsa ele boldu. Anan moldalardı çakırıp bayağı aile hükümet. Biri garajda ele algan, 1 gektir 26 sotik. Gosregistirdin zam начальниги Sayfullah bulup degen. Ol bolsa Baniçanın bağını ele alıptır. 48 sotik, 48 sotik. Karasan aynen ayın. Uyalbay. Jetim jesir var, başka var. Rahmat, Elde oynabay var. Ayttınız Mayıl dağını, rahmat. Men aytıp oldum. Oldu, rahmat, bar bolunuz. Rahmat silerge. Oldu. Rahmat. Çoğun rahmat. Bar bolgula bardığına. Rahmat. Azırkı söz. Demi, sizge çoğun rahmat, rast beriptirimiz. Jarılıp keteyin dep kalgan eken özü. Göğül ayıllarda şunday ele, torele. Rahmat sizge.